Takalan definisi uronyo urang yang hina ulama. So kelompok-kelompok yang hina ulama yan. Panena peng mai pemerintah yan. Hana peng mai pemerintah. Man ya ijo ke daya-dayahan. Nyan peng dro ke rakyat. Nyo le bangai bong. Yang kan lagi urang gasin sombong. Takalan definisi uronyo urang yang hina ulama. So kelompok-kelompok yang hina ulama yan. Horo. Munya memang dia tidak tahu. Ya, Nabi kali pegah. Ya, tu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Menyekah betul-betul beriman ke Allah dan hari akhirat. Lebih god tak ia munya apabila ada pegah haba yang hana manfaat. Munya memang hata haba ulamanya haid tanggapi ngai lemeh tanyo dan kalau terima ngai lemeh tanyo falyakul khairan aw liyasmut. Hanya tak pegah haba god iem. Ka, gayu? Iem. Maka bek le tanyo lừa bangai bong lom. Lừa bangai bong lom. Tah lừa bangai bong. Go bangai untong. Nyo lừa bangai bong. Yang kan lagi urang gasin sombong. Sombong gasin dia kaya. Sombongai berjarang. Sombongai berjarang. Nya model pekatan menan. Nyan le getena ulama ta pegah bu tanyo hai lop le. Tak betul kan. Nyan gekeun bangai bong. Namanya carang bong naik gop-gop. Hai walaupun hana wajar naik gop-gop. Tapi munyo le bangai bong nyor lah gop-gop. Masalah. Jadi nyan kelompok-kelompok yang bengeh ke ulama. Uronyo kana la ilm ya ce. Wahabi. Pakan kelompok-kelompok nyan bengeh ke ulama. Yan, karena langsung Yahudi PKI nyo iserang ulama dengan senjata, dipoh ulama dan sebagainya, umat Islam lagi bara unau. Langsung gebedah datang ke sembayang tang ke depan kiblat negara ju semajik antong bejak. Menya kai perkara ulama dan bekang. Lati tanah tetut. Ya, makanya awaknya nuronyo hana model lagian, hana model ya poh ulama. Ipoh ulama tengok hana model ipoh menan. Teman tayang maklum ke bancara tungku ipoh. Ya, baru lum pegah ke bancara ipoh. Uranyo itamong Wahabi kena dipegah ke ulama begini fatwa ulamanya ulama sok, ulamanya ulama hana betul, ulamanya kakon le ulama nabi ka ulama penguasa dan sebagainya lah. Ya, alasan gara-gara gecok peng pemerintah. Panena peng mai pemerintah yan. Hana peng mai pemerintah. Man ya ijo ke daya-dayahan. Nyan peng dro ke rakyat. Peng hasil pajak ke. Walaupun kedeh hasil pajaknya subhat. Kah? Karena mannya je dah pegah cik orang jahil. Dah talai tangkap lah benda. Kah? Tak nak pegah harga langsung. Karena hanya dah pegah. Hana tak kadang peng pajak atas pakai. Pu pajak lonte pakai. Pu pajak lain sebagainya. Pokoknya nyampeng pajak. Pajak memang haram. Ya, mbak menurut sabah pendapat. Tapi sabah pendapat. Yang sabah pendapat syubhat. Jadi menyahana tak pegah nala pendapat dah. Jadi tak pegah hati ulama gekih kena gekih ke deh. Kiyah ke deh. Udah hai kawan. Makin le tak buat makin le dah depu. Kadua ploton apa hana habis lam. Nomor no ilmu agama. Ya, hana habis. Jadi ipegat cara ipupok ngah hadis Google. Nyo yang sakit tak uronyo. Ba Google. Nyan tayu tarik ayat betul-betul mesti krek dan juga di. Ada telefon kan pegah. Ada telefon pegah tak kai. Nyan nai pegah kitab negara ju awal ka. Im dawai pegah kitab macam kitab ju. Kitab buka Google. Hukum tauhid baca rumiah ya pegah. Ikun hana pateh kamu buka kitab jarumiyah ikun. Ipuke kita yo hana ada ya bu dio alap jarumiyah alun tayang ilung pajan pun masalah tauhid baca jarumiyah buka. Rupaji bak Google yang mernau yang naik depu kita jarumiyah ke nyan ju rabok ne. Kah?
Ya maka oleh karenanya kelompok-kelompoknya awaknya buat media langsung dipegot kata-kata yang tidak layak dan yang tidak senonoh lah.